Tabuk ang tu pakai kutung breakfast ini ke Sunday Good morning everyone. Ketini kang ke Sunday amani bagai kisah pas amani letting it hang ang. Ke satu समय sini rule kolong nang ke aboni se sekang ang tabu kisah fresh sang nai. Hengke ang tabu fresh rock bai ke ang ke tabu ke ang strap sa boy pori nai ani books kisah nai ne aboni se sekang ang kisah break hai na nai got no. So amani pore ke ang books nai nai. tabuk ang tu pakai kutung breakfast ini ke Sunday ni bagai sena ini puri bai suji jarwa suji ke tu ang thok jagi abon bagai ang puri sin dui pakai manang tabuk sana ini ke Sunday tei bedadin pakai tu ini supply dadin pakai ka ani di rog uniform rog bed cover rog joto suri pakai tabu breakfast khaman pore ke ang tidu gonang ke ang tabu pressing paika bekhnai sumani uskang dini sing bekhnai sunai ni tongmani dini sima susu tei phaine pura asaka bekhnai ani mane haduli marung sukata angka tei asak phaite yang tonglang ka sumi dini tanga phaika ka bekhnai osan thas ka suita ka tabu ka thanda fresh angka Oke ang tabuk fresh sangai phaga an bekhnai rong no washi no was khai thas ke phaga bra ekdom thanda mind fresh sangai phaga uskang dini simne ang bekhnai sunai hini tong man ro ka hadului tam sanani getei phaimani time mai ang tong ta ang bo ani samu thangnan nang aban bagai ne time mai ang tong ka ba dini ka ka datin ti phaga ke dini to ri busuka ang ka samu rok je Ini tuh Sunday holiday nggak kisah mana time kan kisah mana kebang ya kisah mana kah kisah jarawan lo sampai kaya baik aku baik di rok sudah aku baik tahu kan present baik ya di rok tuh baik ya gak bakal usulnya kan tahu karena nasi kan tahu kan relax feel kayak tuh omong kan kan dorong kan tuh karena video kalian bagi di kita cuma ante ya omong ani kurti tuh mana tam sana nih kamu mah kurti nih biasanya omong kisah ani kok tam sana nih kisah abong uta basa hai uta setai theng wa bon bagang ke su sumu nyai mani thik dang pe mane kisa hanyo yang yak to rong ke thik ne dong ke yang kisa kasar ma zro ne kisa tai theng uta bon bagi kanan le musu wa hai bon yang kisa tam hai ne tong uta ka bon bagi ang tam chana ni asang jaja ke nai thok ja ke pa man se ta ba ka tasma ka nya hai nang ke te kisa ani chore no te kisa ma comment nai belai chore khai ka ba to training ni poreng kata ni sorry te kisa mane phai ka ka aban bagi ne kurti tabok ga ka tai dini ta ta ka te kisa exercise ro khai ne ani basakla te kisa level ma tu phane ta yaban bagi ang try khai ne ba samo kerem hingke ba kerem saja ko boibe maisa da tam Instagram kham te training time to noronga ani photo ro to no ka saimia belai no kerem mane aske ram khang training go mane ani sepro parents den kha ani ma baba song tha ka pura an bawa no cinema li aske kosom ni kerem mong tha ka cinema li ano bana jakha nogo phaine ano tamne san baba mairo ka hang ka ma se da hai roisa mairo to sawon tong ha pa no aske tam sanani daily running amti hai training mane training no he di bank ka ba ke bana ra ki mana kom effect mo ke benar kabang effect an roke ko kaham na effect kana ban bagang belai slim suka training time mo katabo after training ni pore won kan kisa sorry tiksa mane tam na normal of thai ban bagai tabo ke tam salai boy phungsuka londi soka ama hege saung ke borong munoi su kerem khemang utong ma ya belai kupungka mane ekdom kupungke mang utong ma ya do mane medium ma tong lai ka angka kisa misa sorry bhai ma rok su boita mane salai Fungso kalon di so kam tike sa. Ingke kera bingke ba problem. Kisa sorry phake problem tam kha tong nai amani bage ke bani ko khran na ya ani sorry no ang no maintain khane mane tam sarani ani jese normal jak anga sang tong nai so ingke so
tini ang kisa norong moi kok share khainai ani tam sanani after job life bahai choli dong mane belai no busy ke jorarok to asmaya hepano mane training pai mane pore to kisa misa te kisa relax hai feel kanka am tinta tam mai before job kanka jora tongo time tongo tiaba yago rang pusa kriamon bagi belai tension a jora wo bom hage ang overcome khaika abo ang simen chaimen no belai no sini life abo hai after college graduate ni pore kangan sin life belai ke stress ngo tangin kanka job ro maya ke kono samung go kere bahai ke rang phainai bahai ke rang ajinai bahai ke niji ni kere na buskango talangnai abo kissa pono palma yang thango ka belai no stress ungsugu mane o jora bang ke sini kabang mat sala brei rok dara sikla sikli rok belai no stress ngo baksa ba dati kaijak pai mane pore bo borong ni life belai no stress phayo nung pori mane asuk sarai ni simi pori phaine asuk jora graduate ung mane pore bo kon phano job rok maya kon phano samung maya rang ajui maya ka busuk sini stress ung ba bokro go belai kino stress ung ga amon bage abo angbo mane ta mane ang feeling phaka angbo ajora no katiwi phaka abon bage angbo saimano abon bage ang sanai sikla sikli rok na asuk no stress ta na din tang ka ka belai sing stress na mani pore wong sang depression rok pan thangmana abon bage asuk tam sana nei normal thik no joto no tension go he deba tension to unai no joto no ka hapano abono ajagani mane kisa tiano kisa jorawa tam nai kelak mani awan chunga jaga wa kelak phon dati no phai paine nai ka jaga nya hengke abo stress teng teng gen ni depression na thangna depression na thangan pore ke no abo ajagani basa phane ni belai no tini sikla sikli rok aboni bage ang sanai je jaga phon tong thang hoito basang kom ajui man thang ba ajui maya ko panong thang hapano ni dino active ke tonan nai di khushi ke tonan nai di joto ni jora semia joto ni tam chana ni joto ni jora bo semia joto ni samu bo semia he diba ke baba khusu go kanai ke baba tolao tongnai ke baba middle tongnai abo joto no jani jani time bai mangno ongo salcha ni bu jora phainai tini bini jora phaitha ka ani jora phayo kamte heta wan chokri mane joto no jani time mote no ungui tongwa abo hai so norong kam ga tong di ni jino positive wan chokdi asa kono deeply ta wan chokdi gen norong je samung khai tong mane je samung kam khai tong mane abono khai tong di ke job experience rok ni bagi ang kaisa kok sanai joto no tam sana ne joto no job ni bagi ready layo pori layo coaching khai layo kabama jaga wano kabama nutsna layo he diba inke ab to jani he diba na nang niji self study khaina muske to khaiti ke nang coaching rok na muske to belai no kaham nawi mano kia ba a self su rok to ani thani ma maliya inke ke ba coaching rok khai pori wa he dana abo no rong icha mane jani wan chung mane ke baba self study bo kaham ke khlai kan kan preparation khai kan nang salcha nang exam pass nai crack khai manai nang job manai aba haida wan chung de borong le coaching khayo borong le dati no pass khang nang le ma dama no maya nijino kon dino demotivate feel da khadi tam ning ke angbo self study no khayo jepra ang job experience dong mane tabu ang job experience no ang next abo ang bung salia next ang exam rinai mane je kono exam phaikan kang abo rinai angka abo haita wan suk je borong le ranggana coaching khayo borong le mana na amte hai nijino kon dino chikon tawan chokdi sak no chikon tawan chokdi jesek mansak nijini thani jesek mansak abono try khaidi kaham ke khlaina ni kaham ke porina ni ba kam ke samung khaina ni ke tabuk to joto ni yago no mobile tongo na baksa ni mane belai no kom borok jebani thane smartphone kering ke tabu to kabang ko borok ni student borok rong ni to joto ni no smartphone tongo ke smartphone bai sing YouTube Instagram Facebook kabang social media to kabang ma tongo na social media mo kaham bo tongo hamya bo tongo so norong jodi no job experience rok ni bagai ke belai ni nang ko mani ke YouTube to kabama jaga ni mane academy rok tongo a jaga bo class khaima no nin je jajang jaga class khaidi notes na di ke Instagram bo kabama abo tongo follow khaijang na page kabama kaham abo link tongo follow khaijang na page जेमन कि
current affairs rok GK rok kabangma ni je materials nangmani jotono dong okay aboni bagai no self study jara khanai borongni bagai ang sao amota ang especially sanai jara self study khayo borongni bagai ke self study khainai rongni bagai belai no important nangkongma ningke online online class norong kabangma academy dong kabangma channel dong do ajaga thangai norong search khaimano nang bo exam ni bagai preparation khlai te bo subject go nang besi kisa kamjor abo naimano tei hingka bo materials nang bujiangi tong abo youtube kabangma available kan norong tawana di books rok rifan tawana di ta books kaisa kaini jeng ko paimano ani bo kabang book rei ani bo kaisa kaini no book tongani hingka ang joto kisu online materials mangsa ani Instagram page rogo tei hingka YouTube rogo joto na ani online mangsa ang poriwo notes rok khayo jara kusing khaimia borong tawana di nijino chikon tawan chokdi nang je kisa tini kisa materials mamani kisa class khaimani abono kono bar bar pori di bar bar revision di okay exam crack khainani exam ba sang je pori mane abada phaiba just kaisa abo hai system niyom se phayo okay u current affairs rok GK rok abo simi se abo do te alada rok okay joto no abo bai pura related marks phayo kono adin kon dino am haini abo hai question phayo do okay kia ba u GK rok kare che same to same question phayo abo rok no to sang previous year question paper no cover khaima no okay so am sa tawana dino rong ang saima no rong kabangma boro comments khaiwa no bai ning tam boi pori bahai ke tam porikha ani boi belai no kom ani mostly ani kabang hamane no matro duita sido ka ang abo bo kaisa jiprani ji ke books kaisa te kaisa ka ang short hand ni kaisa exam rena hane apro pai mani ang jeko idea khai tong apro pai mani ab books kaisa aslo duita no ani to an khani kabang books kere joto kisa ang online no nai mani akumani abo bana ang exam parangene phaine tini o jago sopai ka so sak no motivate ton jara self study khaine roni bagi especially omo kanoro tawana di je kono samuna khaine thangke tawana di buita mo sawi to nang khaimang la u borong khaine omo hai ka tabu kon to bekara asu to abo hai kon dino tawan sudi je se borong kono je kono mane negative kok sakangka bono kaisa khunjute khnadi te kaisa te ri rohode abo tabadi positive kok no ke narak di negative kok no ke ekdom tatas ta narak sida abo tas ta khana sida abo bagi ko borok ko mo kok sanai phia ba nang je mu sungmani nang je khaina mo sungmani je samu ka ham abo no khai apro ke nang niji no sak ni tai motivation ma jeng buini ko mo borok ko mo speech re nai no motivation re nai no busu tong nai ba akko rok srapsa bisike bisi 1-2 minute abon poren ka to joto no ase phatarni ko bangma di motivate khaijang nai kong mas khoyaban bagai niji sak no positive tong di tai niji ni mind sab samay fresh tong di tong thok di mane di kaham ke tong di je jagawa jese bahai ke tong thok man aba hai ke tong thok ang agi wanso go mane agi wo wanso go job man khan ke bela ki enjoy khane hai khane phia ba tabak an thani wo jora ki sapan kre ang nok khatang go nogo thana mo sungu to phan che nogo thangi me ya samung ni bagai gabon ni bagai before tabak ke tam wanso ang before mantam nai job kare ka ang nogo to ga basa sam phia ba aba hai jora kati phai mani jora ka rang pusa kre ni bagai bela ni crisis so tabuk je jaga tong abno no enjoy khai tong na nang di happy ke tong na nang so bus kang ni live te ba agunan nai di hingken rong ani video rok bahayang jak sajak khangke ba nai di sajak to kop kre hingke ang to tamna je prang taima no jora mon afro nang video khai jaga so norong jodi nani video rok no sajak to ke like khai di share khai di te subscribe khainen ta pok di hingke jotono no happy sunday kaham ke enjoy khai bai di jotono ani to ang jesuk mansak jora komphana mantang ang enjoy khani ni try khayo tangai hingke o jora te kifili phaigla jora no sang kun dino naragi maya jora no sang mari flit nai he diba aboni bagai jora to suno nachini tong ya abon bagai jora baksa no sang ni dino kaham ke ma ton nai he diba ga o jora a jora wa thangma ga ka haimang sang wan chuk dong ga bahai keng na ba tabuk je jora tong na abon enjoy khai dita kaham ke he diba kaham tong haime tong parmang na ju to ni life no tong problems tong wa ni life tong go to ni life tong ga ba ta wan chuk je bini life ke problem krenya amti he ke bani life problem sara engi simaya aban bagi problem to naron tong na aba kisa misa
जों आबनो पारमा खायनाय इनके जों प्रब्लेम बाय नसिनि लाइफ मा थांनाय आबन बागै कुनु बाना ना करे जुगान निगन प्रब्लेम दंनाय न गदर प्रब्लेम बो दंनाय न फियाबो प्रब्लेम सारा दसिनि लाइफ बेंग लाखाय दिबा आबन बागै आबनो जों ओवरकम मा खायनाय सो जतरा काहम दंदि तिनि बागै आसामाव सुनाय भिडिअ